ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥ ꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯗꯚꯥꯋꯅꯥ ꯗꯤꯋꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯚꯕꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯣꯏꯗꯥꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯈꯨꯟ ꯇꯔꯦꯠꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ KCP ꯇꯥꯏꯕꯪꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯐꯥꯔꯦ꯫ North East Window TVꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯟꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ इंडिया हानगी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हुंफुतरा मापन सुबह मपोक कुमोन थौरम मरी लेना सद्भावना दिवस मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी सिंधुना कांग्रेस भवन पांथोक्रे। थौरम CLP लीडर 𝗕𝗢𝗟𝗟𝗗𝗏, MPCC के प्रेसिडेंट 𝗕𝗫𝗧𝗢𝗏, AICC के स्टीयरिंग कमिटी के मेंबर 𝗕𝗫𝗟𝗏, खुंद्रापम AC के MLA TS लोकेश्वर अमदी पार्टी की लुचिंगबा अमसुंग वर्कर कयाना गांधी की फोटो लैसु कत्तुना इकाई खुमनबा उतके। थौरम की मनुंग चना CLP लीडर 𝗕𝗢𝗟𝗟𝗏 हाई राजीव गांधी मनुंग मतम चादना लैखिद्रिबा असि लैबाक असिगी मांगजबनी। मांगना करिगुंबा हिंगलंबा तारबदी इंडिया असि साइंस अमसुंग टेक्नोलॉजी की लमदा हेना कुमांग साउसिललमगदबनी। मांगना युमलोनरिबा लैबाक सिंगा नुंसी चानना लेमिन्नबा पामनबा अमदी श्रीलंकादा इरांग हौरिबा मियोइसिंगबु नमथनबा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थादुना लाक्सिनबा होनखिबा अदुना मरम ओइरगा तमिलनाडु की रैली अमदा महापु हातखिबनी। मालेमगी मियामना थाजबा चावना थमखिबा मियोइ अमगी पुंसी असुमना तेमसिंगनखिबा असे मियाम पुमनमक्की मांगजबनी हाइना फोंदोके। लैखिद्रबा भारत की नहा ओइना प्राइम मिनिस्टर ओइबिरंबा श्री राजीव जी की लैखिद्रबगी मफमदा ngमजबा हाई लै खरा कतना माबु तौनुन खंगबा उत्पा मंगोंदा अखोइना कोक नोंदना इकाई खुमनबा उच्चबनी सिगुंबा लैखिद्रबा लीडर असिगी मफमदा अखोइ ngasi मागी हुमुद्रा मापलक सुबा मपोक कुमुन पालन सिदा कांग्रेस पार्टी ना ऑर्गेनाइज तौदना अखोइ फंक्शन असि पांगथोकसबनी। पृथ्वी पुनमंगना आशा तौरिबा अदु नहा मतम चादना मांगखिबसे अखोइ भारत पुनमकी मांगजबनी हाइदना फंगहि कयाना थंबिरिबनी। संविधान की मरमदा ममुताना खंगबा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सिंगनदी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी ओइबा था तरुकी मनुंगदा एटलीस्ट बिजनेस खरा यामना लेरगना खरा कुइना फंबा अदुगा बिजनेस यामना लेत्रगा निनी दवरसु हुमनी दवरसु फंगदबनी। दुगुमदु स्टेट कैबिनेट डिसीजन लौरगा गवर्नर दा मदुगी अयाबा पीबीरो हाउस हाना चाइना डाइन एजोन तौखिबनीना प्रोलॉग तौखरबनीना गवर्नरना क्लियर 15 डेज की ममांगदा समोन तौगदबनी अदु हुजु फोबु मदु पीद्री हाय अदर मशीन करी लाकदोइबनो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अमा लाकद्रा लाओइग्रा हाइबदो अखंग अहिसिंगना हुजुते होना नैनरिबनी। दो अखोइ वखंददी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लेहंदबना हेना फगनी। नाकल अमरोमदा MPCC की प्रेसिडेंट 𝗕𝗫𝗧𝗢𝗏 इंडिया दा कम्युनल हार्मोनी की वाखलोन मिपुम खुदिंगमक्ता चेनगदबनी। तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी लोन लाइनिंग कया लैरबसु अखोइ अमत्तनी हाइना नेशनल इंटीग्रिटी की वाखलोन लेबत नतना तंगदु लैताना नुक्सी चानना हिंगदबनी हाइबा राजीव गांधी की वाखलोन असि हौजिक मणिपुर की ओइरक्लिबा फिबम असिदा निंगसिंगबा अमसुंग पांगथोकनबा होनबा तंगाई फद्रे हाइना फोंदोके। वायलेंस न करीमत कानबा पोरोय सरकार न तौगदब थबक मयाम तौरक्तबदगी ngasi violence थोई सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की तौगदब गवर्नेंस मयाम सिंगदो फेल ओरकपना मरम ओरकांदा तोंगान तोंगान मसा मसा मयाम अमा सागलकपदगी थोइबा violence मयाम सिंगसे थोकथननबा। I appeal to the government in connection with this celebrations of Sabhavana Divas लैबाक असिदा स्टेट असिदा शांति रक्षा फजना ngaknanaba असिगुंबा Sabhavana Divas असिदा निंगसिंगदुना अखोई तौगदब करीनो तौरुदब करीनो शांति करीनो लैंगाक करीनो हाइबसी ngaktuna खंजुना थबक ओइना पांगथोकांदा ngasi मणिपुरदा अफबा गवर्नेंस अमा पुरकननबा मेसेज शांति पुरकननबा मेसेज नेशनल इंटीग्रिटी की मेसेज कम्युनल हार्मनी की मेसेज ngasi की असिगुंबा एनिवर्सरी अमसु सेलिब्रेशन ऑफ सबवना दिवस असिदैसिदा आइना कांग्रेस पार्टी की महूत सिलगा पाउजल पिजरी मेसेज पिजरी।
Ngasi nongalamdai pung ahum taba matamdagi ayuk pung taruk makai fawa Imphal West District ki Moidangpok Khunjau da Police tamadi Central Paramilitary Force ki apun matim singna koisilaga thiba humbagi operation chathakri Police tagi phangwa pau amagi matung inna operation adu Moidangpok mamang lekai Moidangpok mayai lekai Moidangpok maning lekai Moidangpok makha lekai Moidangpok awang lekai Moidangpok ahaibam lekai amadi Moidangpok Joypur lekai da chathaki hari operation chathaki ba apun matim adu Imphal West District SP Dr. S. 𝗕𝗢𝗥𝗦𝗘𝗦 Makhada Additional SP Operational Luchingki Amadi SDPO Patsoy Police Station ki OC ki team Imphal West District Police ki Commando Special Commando Khawaisoy Imphal East Police Commando Women Police Reserve Line Imphal West CRPF Amadi BSF ki platoon ani anisu yauki Yum Chamri Romda Changduna Thiva Humba Chathaki Nupi Samapan Nupa Satret Lom Punna Myo Lising Amaga Chatruk Lom Masaki Saktak Se Putok Handuna Jumbra Yengsenki Apunba Operation Aduda Executive Magistrate Ani SDC Salam and Ravindra Singh Amadi SDC Lilong Jazing Ayam Sura Singh Su Duty Magistrate Oina Saruyaki Operation Aduda Mi Natraga Kuchu Kulai Amata Fagat Palaikide Kunja Singna Mapung Fana Ko Operation Piraki Lonina Pam Daba Thodok Amata Thoktana Loshinki Hari Ngarang Imphal West ki Commando na lalhobani haiba myoy ahum singjamai sograpam leikai gi zoki showroom anaktagi fare hari faraba myoy sing adudi pisum oinam leikai digi oinam Nelson alias Lemba alias Toy Singh jai kuntrataruk apokpa leikitaba TS Nilachandra Singh Moirang Kunau Sabal Leikai digi Salam Ranjit alias Ahum Suba Singh jai kuntramanga apokpa S Chandra Singh amasung Sayang Bazar dagi Haubizam Haridas Singh jai Nifumatoi apokpa leikidraba Aids Money Singh ni hari Nilson na police ta fongdok pagi matung inna maha KCP Taiwan Nganba group ki active member ni amadi Hauzik Vistupur dagi Haubizam Dilif alias Taiwan Nganba kauba myoy amagi makada thavak tawbani hari loine na maha ki commander ki pautak matung inna Imphal area da leiba dukan sing dagi demand torambaga mari lenina chenaba mioy ni hari makhoi dagi police na mobile handset mari angoba machugi registration yaudaba WRV Honda car ama amasung Aadhaar card ahum amasu fagat pangam khre hari farba mioy sing adu polam sing aduga loinena singjamai police station da makhataba investigation chathanaba khutsina khre hari May ahum da thokiba kangluf ki irang da Meitei Christian Singi Church kuki namai thadok pikre haina Churchanpur khuga Meitei Christian lekai dagi oinam ivem chana phungdorakle Magna hai irang thoklabasu Meitei Christian oibanina karisu thoidok nami paiba poklude adum oinamak Meitei khudingmakta landarapagi fibam ama lakpadagi mapunsi kananaba numit adugi numidangda makhongna chelakhibani amadi mar amagi imungda sangjafam loduna leikibani magna makatana phongdokibada numit adugi nonganbada imung aduna khudong tiba hena thoklakpa yai haina phongdorapagi phongdorakpadagi mapunsi kananaba mafam adudagi amok chelakhibani hari loinana May mari ki ayukta makoigi church adu mai thadokibani haina phongdoki Ministry of Culture, Government of India ki meeting makhada Manipur Youth Cultural Organization MYCO na puthokadaba anoba play Kuranganayani da yumfam oiraga nimit kuntrani gi chupna chathakadaba workshop kam production hawdokpagi tharambang thokre Porompa Thawan Thaba Leikai Imphal East District Leiba MYCO gi rehearsal hall da pangthokiba tharam aduda Department of Art and Culture Government of Manipur gi Deputy Director 𝗔𝗡𝗦𝗏 Sarmana Chief Guest MYCO gi President M Ibopi Sak Singh na President Special guesting oina Mahal Theatre Imphal ki Director 𝗷𝗔𝗝𝗦𝗏 Singh State Kala Academy Awardee PH Gunasandra Sharma Senior NSD amasung Manipur Ensemble ki Director 𝗕𝗫𝗧𝗢𝗔 amadi Manipur Literary Society ki hanagi President Samurai Latpam Pralat Sharma Saruyaki Play asi ila Vorgohai gi novel dagi Konthozam Jitendra Singh na Manipuri da handoklaga Ranjit Ningthozana drama oina iraga Khoivam Homeshwari Devi na direction pigadabani
Vocational Skill Policy Dropout Reduction and Employability Among Adolescent Youth, a study in Manipur haiba team that nomagi oiba state level workshop ki thoram ama National Institute of Advanced Studies Bengaluru na sinduna Akampat Ideal Girls College Imphal da pangthokre thoram aduga mari ledina Education Minister Thongnauzum Basanta Kumar hai mahiroi singna ladik khakta tamba natana khutsa haina ba honabada atopa vocational gi program kaya yausinduna isana isaba thabak pizana ba honaba mathautai haki right to education leadingai matamda imung manungi fibamna yadaduna mai tamba ngamlaktaba mahiroi singna mai tamningai matamda khutsa haina ba honabatai khutsa hairaba miyoi singna lenga ki thabak fangdabagi awaba kaya leidibase kokpada natana lenga ki thabak sanglaba matamda yamna chawba kanaba amasu oheli haki Manipur da miyoi la kuntra hena leidiba asida government ki thabak ama tauna ba honabada awaba khongthang amani Aikoi khut sa haina ba khwana duna iromdom lepsa bangam na ba khwana minasi haina phongdoki mag namaka taraduna hai Manipur da thokliba irang asina mayum makai thadok jura lazil lakraba more amadi Chorchanpur gi miyoi khudingmak athuba matamda makoi makoi gi lamsingda hanjinna ba lengak na kanna khonari haiki Manipur da hauzik oiriba fibam asida Manipur gi lam amadi lenga ki apunba saktambu ngakpa pamjaba miyoi singna thengna duna lakliba amadi makha tana so thengna ki gadaba chaitheng kaya asigi matangda special discussion on present issue in Manipur haiba hiramda amukona standuna maira paibi amadi claf ki luchingba singsu yawba miyam gi mifam ngasidagi Manipur gi mafam kaya da paksana pangtukpa hauragani hari All Manipur United Clubs Organization amukogi Publicity Secretary na thadropa cherol amana hai Manipur gi hiram kaya da miyam na masak khangnaraba miyoi kaya na hauzik oiriba Manipur gi fibam amadi miyam na kari karamba thodang lawragadi hena chunaba oigani habigi matangda mapung oina khanagadawriba mifam ase ahanba oina ngasi ningthokong ward number 9 da leiba Ognarel Laivungdagi haugani haina cherol asina makhatari Lands Clubs International District 322D gi makhada leiba Lands Club Kaksing Greater na Sinduna Van Mahotsab kamari ledena ngasi ayuk Kaksing Punjab Palumda leiba Senior Citizen Forum Kaksing gi All S Home gi campus ta 𝗕𝗓𝗥𝗓 𝗕𝗓𝗏𝗏 thoram aduda Lands Club of Kaksing Greater gi President Naurem Nomita Devi Secretary Nomaitem Sunita Senior Citizens Forum Kaksing gi President Ex-Minister Nomaitem Nimai Treasurer Yambem Satya Singh All S Home aduda hangba relief camp ta leiba miyoi sing amadi Ananda Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital Kaksing gi staff amasung trainee singna saruyaki Lands Club of Kaksing Greater gi Secretary Nomaitem Sunita na phongdokibada Van Mahotsab kamari ledena hanasu All S Home Kaksing gi campus ta 𝗕𝗓𝗏𝗏 hana thakiba 𝗕𝗓𝗏 Singh Samson Sajan bagal loinena ngasisu tikchar kaya thazile hauzik Manipur da thokliba irang asi athuba matamda loishinduna lamdam asida ing tappa nungsi chanana leiminnaba adu amuk khana laklasanu haibagi pauzal ga loinena 𝗕𝗓𝗏𝗏 thoram asi pangthokpani haki aroibada maroiba pau amana pizari Rajiv Gandhi ki humfudra mapan suba mapo kumon thoram Sadvavana Divas Congress Bhavanda pangthokre Moidangpo ki khuntareta police amadi Central Paramilitary Force ki apunba team singna thi humba chathakre khutsu khulai fangba leikide mi fami pun yaukide Singzamaida dukan famba singdagi selgi demand toramba KCP Taivang Nganba Group ki miyoi ahom police commando na fare Northeast Window TV na sandok sariba nungtil pung mari ki pau matang asadaloy sare miyang tabriba singbu amuka hana chan mabam na kurumjari